umlando kuphela kodwa incwadi kaDaniel ibonakalisa nezinto ezizayo siyabona mbazalwane so last week uNkulunkulu wasibonisa ukuthi le nhlekelele le crisis uDaniel wayehlangene nayo ku chapter 6 la kushawe umthetho ezweni akulona uDaniel umthetho ophathelene nendaba yokukhuleka kuNkulunkulu siyabona mbazalwane and lo mthetho mawushayiwe uthi akungakhulekwa kuNkulunkulu and siyabona uDaniel uyaqhubeka yena ukhuleka kuNkulunkulu ngale ndlela bekade ekhuleka ngayo ngaphambi kokuthi kushaye umthetho uNkulunkulu yebazalwane enomusa omangalisayo wasiqwashisa last week wasibonisa ukuthi masilandela umthetho kaNkulunkulu suke singoni phambi kombuso mhlambe noma phambi kwegovernment esikuyona mawukuthi yona ibeke umthetho ongahambelana nomthetho kaNkulunkulu asithemba ukuthi sayikhumbula leyo part ngoba very very important ngiyakhumbula ukuthi last week sasingekho ngingathini sasingaboni sonke ngeso elinye kodwa ngiyathemba ukuthi after isifundo sabona sonke ngeso elilodwa ukuthi yebo mawufunda kumaRoma chapter 13 liyasho iBhayibheli ukuthi akuhlonishwe imibuso siyabona lo bazalwane nabantu ababusayo nabaphathi governments konke lokho lize lithi izwi likaNkulunkulu labo bantu babekwe ngubani uNkulunkulu siyabona leyo nto but sabuzana umbuzo ukuthi kubani omkhulu between umbeki nalowo obekiwe kwasicacela ukuthi umuntu omkhulu ngumbeki so makufika isikhathi la lo obekiwe ekhuluma into ephambene nombeki thina okwethu ukuthi silandele lento ekhulunywa ngumbeki uNkulunkulu hayi umuntu obekiwe ngaze ngenze isibonelo sisakhula sizingalo ukuthi umzali uma wami wayejayela ukuyenza lento alethe mhlambe aqashe umuntu ozosigcina asigade sizingane esikhula and asitshela ukuthi kumele simlalele siyazi vele kumele simlalele ngoba umuntu omdala osigadile kodwa futhi makwenzeka lo muntu osigadile esenza izinto eziphambene nalomthetho kama wami engwazi umthetho la ekhaya ukuthi la ekhaya kenzeka kanje lapho sasazi ukuthi kumele simlandele naye vele ngoba uyaganga akenzi lo kumele ngabe yakwenza lokho azange ngiseyingane ngikufunde ndawo kanye ngikutshene umama ngase ngikwazi ukuthi vele chacha la uyaphuma siyibona nombazalwane so noNkulunkulu ufisa kube kanjalo kuthina sabona lesibonelo futhi sikaDaniel nesoPetro kwincwadi yezenzo kanjalo ake ngifune nje iverse elilodwa la kuDaniel chapter 6 asene kuDaniel chapter 6 ake sibuke ukuthi uDaniel uphendula uthini kwinkosi maseyithi inkosi uNkulunkulu omkhonzayo ukusindisile kumlomo wamabhubesi asike sizwe ukuthi uDaniel uphendula uthini okay ake sicele uThuliswa asifundele Thuliswa ungakwazi ukusifundela kuthi ngineBhayibheli lesi kahlahlu I am using icomputer siswami la yes so mina lami elesingesi so angazi okay anginasi lesiZulu okay siyabonga okay so uthe uDaniel chapter 6 yazi asenza kanjani mayengekho umuntu ozofunda angishenze nje ngilanda iBhayibheli lesiZulu ngizolifunda mina okay mhlawumbe ngiyofunda ngalo very very quickly okay bazalwane sesibuyile asenincwadi kaDaniel chapter 6 angisesifikile
Sisanje siyibone le ndaba le impendulo kaDaniel. Inkosi mayikhuluma naye. Daniel chapter 6 ngicela siqale ku verse 20 ngiqala ku verse 20. Kuthi ithi iBhayibhile kwathi isisondele emphandweni uDaniel yamemeza ngezwi elikhalayo. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angawukhulula kuzo izingonyama na? Verse 21. uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi, uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe wavimba imilomo yezingonyama azingilimazanga, ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe, naphambi kwakho Nkosi angenzanga okubi. Siyabona bazalwane, so la into bengifuna siyibuke ukuthi uDaniel uphulile la umthetho wenkosi, kodwa uDaniel mayiphendula yena uthi phambi kwakho Nkosi angenzanga lutho okubi. Siyabona lonto, uthi futhi nasemehlweni kaNkulunkulu angenzanga lutho okubi, ingakho uNkulunkulu engikhuselile. So le nto bazalwane iyasibonisa ngokungaphikiseki ukuthi mawukuthi umbuso esikuwona, igovernment esikuyona ishaya umthetho ongahambiselani nomthetho kaNkulunkulu, masilandela umthetho kaNkulunkulu singawulandeli lo mbuso esikuwona, asinacala phambi kaNkulunkulu. But masizolandela umthetho wombuso, umthetho wabantu, sibe sibeke eceleni umthetho kaNkulunkulu, lapho sinecala phambi kaNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu akakuthandi lo ukuthi abantu babe eceleni umthetho wakhe ukuze bagcine owabo umthetho. uNkulunkulu akakufisi lokho. So na yiloko bazalwane sakufunda last week in summary nje, and sabuka bazalwane ukuthi kunenhlekelelo, kune-crisis ezayo. Sayifunda last week, angizungena kuyona. Namhlanje ngifisa sibuke ukuthi uDaniel wazilungiselela kanjani ukuze akwazi ukuma kule nhlekelele eyamehlela, ukuthi azifice sesesimeni la kumele akhethe, phakathi komthetho wombuso akuwona nomthetho kaNkulunkulu, futhi etsheliwe nokuthi mawukuthi akawenzi umthetho wombuso akuwona uyabulawa. Yini uDaniel owayenza ukuthi abe prepared for the crisis? Ngoba nathi bazalwane sibonile ukuthi i-crisis iyeza ngokungaphikiseki. In fact, khonto engicela ukuyenza, ngicela ungisize nje Sinondlela ngikwazi ukushare. Ngifuna ukushare nje ama-slides, le nto bazalwane bayibona. Angazi kuzoshereka yini. Okay, yebo kuyashereka. Nabazalwane okuningi sakubona, safunda ngale crisis ukuthi yafika. Siyakhumbula bazalwane sifunda ngale crisis, safunda ngalokhu ukuthi kuza umthetho la singeke kwazi ukuthenga nokuthengisa ngaphambi kokuthi sinophawu lwesilo. And safunda ukuthi yini uphawu lwesilo, naku siyatshena la kule slide. Safunda ngamanye ama-slides akhuluma ngebandla i-Roman Catholic Church. So ngiyadlula nje ngokushesha la. And nale quotation ngicabanga sayifunda ekhuluma ngokuthi kuzisikhathi la umuntu ongenalo uphawu lwesilo, njengoba lisho nje iBhayibheli, akazukwazi ukuthenga nokuthengisa at all. Yazi bazalwane, ngicela ukuma la kancane. Islide sa last week lesi, ngesikhathi sifunda thina last week Sunday. Uyazi ukuthi sathi siqeda kufunda isifundo sethu besisenza last week Sunday, Monday kunento eyenzeka ehambiselana nalento ye-economy. The very next day kune bank ela collapse e-USA, bathi First Republic Bank. Now leyo nto bazalwane, mawukuthi uyingane kaNkulunkulu futhi ubuzilandela lezi fundo lezi besimane siba nazo, uzokwazi ukuthi leyo nto iyakhuluma okukhulu. Ngoba last year ingafeli ngisho neYothi Bank, last year ingafeli not even one bank.
Sasiloke uNkulunkulu esikhanyisela esiqwashisa abazalwane ngecrisis ezayo yomnotho ukuthi umnotho uzowa. Kuzoba khona lento ekuthiwa i-recession or hyperinflation ngamanye amazwi abayibiza ngayo. And bazalwane okungathi uNkulunkulu ufuna usiqinisekisa ukuthi vele into ayikhulumile ayiwona amanga. This year sekufele amabhenki bazalwane amangalisayo kakhulu e-America, and siyazi ukuthi umnotho omhlaba uphethwe e-USA. And bazalwane lento iyaveza ukuthi sesisondele kule crisis kakhulu, sesisondele kule crisis, sesisondele. Angizohlala kulokho, but into engifuna siyibuke indlela uDaniel wayilungisela ngayo. Lithi iBhayibheli bazalwane, uDaniel mhlambe asiyene kuyona futhi uDaniel chapter 6. Yini amsiza ukuthi uDaniel abe prepared for the crisis lena masiyibuka. Asencwadi kaDaniel chapter 6. Khona ungekho kumute. Asifunde no verse 10 no verse 11. Ake sizweni something. Ngifuna sibone ukuthi uDaniel wazilungiselela kanjani for lenhlekelele. Ngoba bazalwane kunenhlekelele esibhekene nayo enzima kakhulu. uNkulunkulu bazalwane unomusa. Into eyikhuluma okokuqala, okwesibili, kodwa abantu abalizi ilizwi lakhe. Lisho njalo iBhayibheli kuJobe chapter 33 ku verse 14. Lithi uNkulunkulu uyakhuluma okokuqala, okwesibili, kodwa abantu abamuzwa. Anibazalwane ngempela ngiyanxusa ngothando nangomusa kaNkulunkulu ukuthi le ndaba lesiyifundayo sike sithi ukuyifakela izibuko kakhulu, ngoba uNkulunkulu akayikhuluma into ingenzeki. Kuzabazalwane inhlekelele ephathelene nokukhonza, and le nhlekelele le bazalwane izoba nzima indlela emangalisayo. But before yenzeke, enye yezinto esibona ngayo ukuthi seyisondele le nhlekelele ukuthi umnotho womhlaba uwe. Nawo kwezinye izifundo zikhona izifundo engizenzile ngesingesi ku-YouTube, ngichazile ukuthi ukuwa komnotho komhlaba uhlangana kanjani nale nhlekelele uNkulunkulu akhuluma ngayo yoPawulos incwadi yesambulo. Ngenxa yesikhathi manje angizungena kuyona, but mawubona umnotho uwomele wazi ukuthi sesisemnyango kule nhlekelele bazalwane. Izinto zizoshintsha very very soon. Kunento eziningi ezizoshintsha ngesikhathi esincane, nento eziningi ezizoshintsha ngesikhathi esincane kakhulu. And bazalwane kuyoba nzima ukuthi sime if asenzi lento uDaniel wayisenza naye eyamsiza ukuthi ame ngalesikhathi. How shall we stand? Verse 10 no 11 asizweni. Daniel. Lithi iBhayibheli uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe. Umbhalo kusho ukuthi umthetho lo ubekiwe ukuthi engabikho umuntu ozokhuleka uNkulunkulu. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe, wangena endlini yakhe. Amafesteli ekamelo lakhe ayevulekile ebhekise eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Siyibona bazalwane, part engifocuse kuyona yile part ethi njengalokho enzile kuqala. Siyizwa lona bazalwane, meaning uDaniel before kwenzeke yonke le nhlekelele, into wayizigcine ngayo uDaniel yini? Kumkhuleko. Kumkhuleko bazalwane, very very important indaba yomkhuleko. Ziningi ezinye izinto ezibalekile for ukulungiselela le nhlekelo ezohlangana nayo, but umkhuleko ayikho into ehlula umkhuleko, ayikho into ehlula umkhuleko. Ngicela sibone nayo linye ilizwi la kunomuntu wayesesikhathini esinzima kakhulu. Asibuke ukuthi yini wayesenza ukuzilungiselela futhi yini wayenza nama sekufike leyo nhlekelele noma lobo bunzima. Siyayibona lento isenziwa nguDaniel, siyayibona leyo nto. La nguDaniel inhlekelele seyiqalile, isikhathi esifikile, uyakhuleka. But iBhayibheli liyasitshela ukuthi even before le nhlekelele wayehlele ekhuleka kakhulu uDaniel. Now asibuke-ke bazalwane omunye umuntu asemincwadi kaLuka chapter 22. Hey, ya le ndaba le ijulile impela.
Incwadi kaLuke chapter 22 sasifikile. So funda uverse 44. Lana ngifunda ngoJesu eseGetsemane. Sekuqale ubunzima obukhulu bazalwane uJesu ethwele izono zethu. Ngiyathemba bazalwane siyazi ukuthi uJesu uyasithwalela izono zethu. Njengoba nje lithi iBhayibhile uNkulunkulu uyasizwela noma uyasidabukela njengobaba edabukela indodana yakhe. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu asidabukele ngisho noba sinamaphutha angaka engasicasukelanga yingoba intukuthelo kaNkulunkulu yonke yakhishelwa kuJesu. Ukuze uNkulunkulu mayesibuka thina asibuke with pity ngokusidabukela. Lisho kanjalo iBhayibhile incwadi yamaHubo 103 kuverse 13 lithi njengoba ubaba edabukela noba enesihe ngendodana yakhe noNkulunkulu naye kanjalo ngathi. Siyabona bazalwane, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. Lisho kanjalo iBhayibhile. Into eyenza lokho bazalwane ngoba uJesu wathwala onke amacala ethu, wathwala yonke intukuthelo kaNkulunkulu. Njengoba uJesu nje ekhuluma eGetsemane ethi usebunzimeni obukhulu, lithi iBhayibhile waze wajuluka igazi, into singakasiyibone. Yingoba bazalwane uJesu wayithwele intukuthelo kaNkulunkulu ngenxa yezono zethu. And ethwele futhi ne-guilt. Uyazi ukuthi umuntu, I'm sure sike sibe nale experience, wenze into uyibonayo ukuthi ilenda ibingalunganga. Ube ne-guilt ebuhlungu emangalisayo, kubebuhlungu enhliziyweni ngenxa ye-guilt. Uwedwa nje. Imagine i-guilt yabantu abaningi kanjena-ke bazalwane. Imagine uJesu wathwala impela because leyo guilt leyo yayihleli phezu kwakhe. I-guilt yezono zonke zomhlaba. And lithi iBhayibhile uJesu wenziwa ukuthi abe yisono ngenxa yethu ukuze thina senziwe sibe ubulungisa bukaNkulunkulu ngenxa yakhe. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 lo. Now esekulolu bunzima-ke uJesu bazalwane ngicela sibone into ayenza. Verse 44 lithi iBhayibhile esosizini olunzima wakhuleka eqinisela, izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi aconsela emhlabathini. Bazalwane iBhayibhile uJesu esebunzimeni obukhulu wakhuleka eqinisela. Ngezinye izikhathi masiyifunda ngesiZulu ayizwakali kahle. Abaphethe iBhayibhile lesingesi bazoyazi ukuthi ithi, and being in agony he prayed more earnestly. Sayizwelani bazalwane? Now leli gama elithi more lisho ukuthi wenza ngokudlulele kunakuqala. So meaning uJesu wayevese ehleli ekhuleka before le crisis la hlangana nayo manje. So eyilungiselela for i-crisis wayevele ekhuleka, but lithi iBhayibhile wathi mase iseyinhlungwini ezinzima nobunzima bukhuphuka, lithi iBhayibhile naye uJesu wakhuphula umkhuleko. Lithi he prayed more earnestly. Sayizwelani bazalwane? So siyabona la ukuthi ngisho noJesu oyisibonelo sethu indlela wazilungiselela ngayo for le nhlekelele le wayezohlangana nayo ngomkhuleko. NoDaniel naye indlela wazilungiselela ngayo ngomkhuleko. Siyabona uJesu futhi into eyamsiza ukuthi akwazi ukudlula kulesimo esinzima, adlule ebambelele entandweni kaNkulunkulu ngomkhuleko. Siyabona ukuthi noDaniel into eyamsiza ukuthi akwazi ukudlula yazi umuntu wawunikela umzimba wakhe, wathi kungcono ngidliwa ngamabhubesi kunokuthi ngisuke entandweni kaNkulunkulu. Bazalwane, last week safunda ukuthi lolu ukholo. Siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu kwincwadi yamaHebheru 11 verse 1 uyasichazela ukuthi yini ukholo. And then kusukela kuverse 4 uziyophela ichapter seyisinikeza ini ama-examples, izibonelo zokuthi ukholo ke lunjani, ukuze sithi nathi masibuke le example sikwazi ukuyiqhathanisa ukuthi ingaba ngiyakholwa yini. Mangibuka example ngithi ngibe sengibona ukuthi mina nami ngesikhathi esithile bengisesimeni esikanje
kodwa angenzanga njengalo muntu obhalwe la ukuthi yena wenza ngokholo senza ukuthi kumele ngizazi ukuthi ukholo anginalo. Yiyo le inhloso yesibonelo ukuthi ulibone ukholo in action ukuthi ukholo ke libonakala kanje. Ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu makushawe umthetho umbuso othi umntwana kaNkulunkulu angakwenzi ukuthi nokuthi nokuthi, kodwa lo mthetho uphambene nentando kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu umuntu ozokwenza into ehambiselana nalo mbuso abeke eceleni intando kaNkulunkulu akakholwa. And safunda bazalwane ukuthi ngaphandle kokukholwa asinako ukumjabulisa uNkulunkulu. Singamculela, singanikela, singaxoxa naye ngomkhuleko, ngenze isibonelo ngobaba onengane iloku imenzela zonke izinto. Kodwa ubaba akajabulanga mayembuza ingane ukuthi baba yindaba ungajabuli wena awujabuliseki kalula yindaba vele baba. Aphendule ubaba ngezwi eliphansi elibuhlungu lithi inkinga ngane yami awungithembi. Nayi into engiphathayo uyakwenza konkunye kodwa awungithembi futhi ungangithembi kwakho kuyangilimaza kakhulu, kuyangikhuba. Angikwazi ukuthola intokozo noma injabulo. Ayikho into oyenzayo engangijabulisa ungangithembi. And bazalwane kunjalo impela. So nanti if asenze njengoDaniel asikhohlwe ukuthi siyakholwa nje ngomlomo, sikhuluma ngomlomo. But ngendlela uNkulunkulu alibeke ngayo khona asikholwa. And bazalwane insindiso siyakhumbula iza ngokholo. Mawufunda kwabase-Efesu chapter 2 verse 8 lithi iBhayibheli sisindiswa ngani? Ngomusa, ngokukholwa. Ithi for by grace are you saved through faith. Siyayizwa lento bazalwane. So umusa sowuthola ngokukholwa. And without ukukholwa insindiso ayikho. Siyayizwa lento bazalwane. Hey, I hope ngempela siyakuzwa konke lo uNkulunkulu esichasela nje. So ngifuna nje namhlanje sifunde ngomkhuleko ngoba ngibone ukuthi lento ibalulekile kakhulu indaba yomkhuleko ukuze sikwazi kuma kule nhlekelele esondele. Bazalwane mina ngithanda ukumosha isikhathi njengoba sifunda angikwazi ukuthi ngibe ngisazi ukuthi kune crisis ezayo. Ngiyazi lento angiyikhulumi ngiqagela. I know ukuthi kune crisis ezayo bazalwane. And angifisi ukuthi sifunde izinto ezingaphathelanga nale crisis ezingenza isisize ukuthi silungiselele le crisis. Konke esikufundayo kumele kusisize ukuthi sibe prepared bazalwane, sibe ready. Now ake sifunde ngomkhuleko ngoba enye yezinto esiyibonayo ngempela eyinsika ye-preparation umkhuleko. Sifundeni ngomkhuleko. Ake siyeni incwadi kaLuka chapter 11. Luka chapter 11. Mhlambe nje nami ukuthi ngikhuleke. Nkosi inothando olumangalisa kakhulu. Siyazithoba phambi kwakho ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Sibulela uthando lwakho ngokusigcina. Enkosi usenzele inceba kakhulu. Bawusigcine Nkosi usidibanise apha esifundweni. Nkosi ukudibana kwethu konke yize yonke Nkosi ukuma kwe-network ihambe kakuhle yonke into uyize. If Nkosi awuzuthetha nathi siyacela Nkosi yezulu ukuva ilizwi lakho uthethe wena uqobo. Nami Nkosi ndingumntwana kakhulu, ayikho into endinganceda ngayo xa Nkosi kungathethi wena ngami. Please Nkosi yezulu cele nje kuthethe wena. Siyakubulela Nkosi ngegazi likaYesu elisahlamba nangoku. Uthi Nkosi noba umuntu angangena kangakanani esonweni noma angacila kangakanani ebubini, kodwa lithi ilizwi lakho kwincwadi kaZechariah chapter 13 verse 1 lithi ngalolo suku kuyovulwa umthombo endlini kaDavide, umthombo wezono nokungcola. Singcolile Nkosi yezulu kakhulu. Siyacela siyeze emthonjeni. Cela ukuhlanjwa. Sincede nangesi sifundo Nkosi sihlambeke. Cela konke ngegama elinamandla lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Nabazalwane ake sibukeni kunamavesi engifuna nje siwafunde. Asini incwadi kaLuka. Luka chapter 11. Sesifikile.
Okay. Ngithatha ukuthi sesifikile ke manje akekho umuntu ongifundelayo so angikwazi ukubona uma sesifikile noma sifikanga. But ngithatha ukuthi sesifikile angifuni bekhona osalayo. Luke chapter 11. Lithi iBhayibheli kwathi ekhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe wayesethi kubo nxa nikhuleka anothi Baba wethu osezulwini malingcoliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe isinkwa sethu sezinsuku zonke imihla ngemihla usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi. Wathi kubo verse 5 ngumuphi kini oyakuba nomhlobo aye kuye phakathi kobusuku athi kuye mhlobo ngitsheleke izinkwa zibe zintathu ngokuba kufike kimi umhlobo wami evela ekuhambeni kepha anginanto engingayibeka phambi kwakhe yena ke ophakathi aphendule athi ungangihluphi sekuvaliwe emnyango nabantwana bami balele kanye nami anginakuvuka ngikunike na ngithi kini noma engazi kukuvuka amnike ngokuba engumhlobo wakhe nokho ngenxa yokukhongisisa kwakhe uyakuvuka amnike konke akudingayo. Bazalwane ngicela sicabangeni uJesu lithi iBhayibheli lana wayekhuleka wathi mase eqedile ukukhuleka uJesu kufika omunye wabafundi bakhe uthi hey Nkosi sifundise ukukhuleka njengoba noJohane wafundisa abafundi bakhe ini ukukhuleka. Na uJesu mayebafundisa ukukhuleka la usho umkhuleko letho umkhuleko kaJesu okanye umkhuleko wenkosi uba wethu osezulwini ku verse 1 to verse 4 uthi baba wethu osezulwini awusho kanjalo kanjalo kanjalo. Now ngiyafisa siqaphele number 1 uJesu lana wayengaqali ukuwusho lo mkhuleko kubona. Mawufunda indaba encwadi kaMateyu chapter 6 uJesu kwintshumayelo esentabeni the sermon on the mount uJesu wabafundisa futhi lo mkhuleko lesikhathi njengoba sifunda ku chapter 11 lana uJesu is 1 year after sekuphele unyaka ocishe ophelele after seyibafundisile lo mkhuleko esifunda ku Matthew chapter 6 nawo ngumkhuleko ofanayo nalesi ufundayo. Manje umbuzo uthi kungani uJesu uphinda lo mkhuleko? Number 1 kusho ukuthi uJesu uthi kunento ebalekile ekumele niyibone kulo mkhuleko. Kunento ebalekile ekumele niyibone kulo mkhuleko mhlambe eningayiqapheli. Number 2 if uJesu wasebafundisile lo mkhuleko ayibafundisile ukukhuleka bambuzelane futhi okwesibili kwamcelelana okwesibili ukuthi Nkosi ucela usifundise ukukhuleka. Siyabona leyo nto and mina ngiyacabanga ukuthi bawuza umkhuleko uJesu ebafundisa wona ku Matthew chapter 6 kodwa mhlambe babona engathi kuyathathela ukuthi bathole impendulo babona hayi ngiyayicishe ngathi kunento enye eshodayo so athi sike sicele futhi mhlambe uyabona nje uJesu vele aphinde the same prayer futhi so kunento ezibalekile kumele sizifunde la kule prayer. Nabazalwane uJesu this time kunento ayi-edayo angayishonga ku Matthew chapter 6 ku verse 5 kuya ku verse 8 uJesu yakhuluma wenza isibonelo ngomuntu onomhlobo ozomvakashela and lo mhlobo njengoba emvakashele akanazini kodwa lo muntu uyaphuma aya kumakhelwane wakhe ayocela athi emakhelwane
yazi kunomuntu ongivakashele lana ngiyazi ukuthi kusebusuku kodwa emakhelwane nginenkinga anginalutho engingayibeka phambi kwakhe ongisize nje ngezinto ezintathu and angicabanga ukuthi wayicela amalofu amathathu yayibona leyo nto izilights ezintathu ongisize ngey'layini ey'ntathu engiyibeka nje phambi kwakhe adle umuntu ozongivakashela ufike ebusuku kuphela omunye sithi sibonela sibeka uJesu lo phakathi yaphendula cha sengilele nabantwana bami futhi balele nabo angeke ngikwazi ukuvuka ngikunike lithi iBhayibhile lona omunye uyaphikelela athi awungeke cela ungisize ngeke ngikwazi ukuhamba ngingasulanga isinki uthi uJesu ngithi kini noma engeke avuke amnike ngenxa yokuthi mhlambe umngani wakhe kodwa ngenxa yokukhongisisa kwakhe uzomnika konke akudingayo sayidolo bazalwane ukukhongisisa ukuphikelela emkhulekweni so uJesu lana ilesson ayifundisayo ke kubafundi bakhe uthi more than just ukuthi sikhuleke silandela ama principles la siwatholayo ku Lord's prayer but into ebalekile enikeza umkhuleko amandla ukuphikelela into eyenza ukuthi abantu abaningi imkhuleko ingabe namandla baphikeleli abantu abaphikeleli and that is the problem brother beyithi iBhayibheli lithi uDaniel wayikhuleka 3 times a day ngiyacabanga ukuthi ngezinye izikhathi ngezinye izinsuku wayithi ekuseni akhuleke ngento eyodwa nasemini akhuleke ngento eyodwa nantambama acele into eyodwa ngoba uyayidinga lento and futhi impendulo akayithuki but kwisikhathi esiphila kusona namhlanje abantu abaningi abakwazi ukuphikelela emkhulekweni so uJesu sifundisa ngokuphikelela emkhulekweni nanti ngifuna sibuye nje kakhulu bazalwane namhlanje indaba yokuphikelela emkhulekweni and ngifuna ukusho nalo kule sibonelo lo baba lo ophakathi endlini yakhe othi ayi mina ngeke ngivuke ngikunikeze ngoba sesilele lo baba lo aka represent uNkulunkulu le parable lena noba lesibonelo lesi uJesu usinikeza sona ukuthi sibone ukuthi uma ngaba umuntu onenhliziyo embi kanje kodwa mawuphikelela ugcina ekuphendulile kangakanani ke kuNkulunkulu onothando olumangalisa kangaka sayizona bazalwane so le parable iya contrasta between uNkulunkulu nomuntu ongenayo inhliziyo enhle so uJesu sifundisa ngokuphikelela nabazalwane kunento engifisa ukuyisho uyazi ukuthi mawulinde umuntu ufuna ukwenza nje lesibonelo sikusakhuluma ngendaba yokuphikelela mawulinde umuntu esitishini asemhlambe kunomuntu omlindile esitishini kodwa lo muntu awumthembi ngoba ngezinye izikhathi kumlinde angafika ngezinye izikhathi avula ifoni angafiki ukufika nje awumthembi mawumlindile lo muntu esitishini kudlule 1 hour 2 hours 2.5 engafiki yini ozoyenza well ilula bazalwane lo mpendulo na uzofuna enye indlela yokuhamba ugoduke mhlambe ubugoduke sayibona leyo nto uzothi uthi ngizame enye indlela ngoba lo muntu ayichaka afiki ngoba vele unokwenza lokuthi angafiki sayibona leyo nto and vele akathembakali so umlindile kodwa awumlindi isikhathi esinye uyabona umvele kuthi manje akasafiki yabo now angibuze ke ngomuntu omthembayo asithi ulinde umuntu esitishini omthembayo omazi ukuthi akakaze ngisho nakancane akuphoxe nakawodwa nje angafiki mayithe uyafika umlinde esitishini kudlule ihora lokuqala uzokwenzani uzohamba angicabangi ngoba uyamazi lo muntu uyafika nakanjani and uthe uyeza kudlule losibili kudlule lesithathu agcine efike uthi hey namhlanje udeleyile sayibona kodwa ngiyabonga ukuthi ufikile sayibona leyo nto now nayi lesson engifisa siyibuke bazalwane ukuthi into ekwenza ukuthi uphikelele ekulindeni yingoba uyamthemba lo muntu omlindile ukuthi ngeke angafiki kule situation yokuqala la kunomuntu ongamthembi into eyenza ukuthi ungaphikeleli ulinda nje okwesikhashana kodwa une limit
into yenza ukuthi ungaphikeleli yingoba awunayo ishono ukuthi uyeza noma kezi kodwa kulo wesibili uyazi ukuthi nakanjani uyeza so noma ngingalinda 5 hours ekugcineni uyafika uyangithatha siyabona lento bazalwane so naNkulunkulu kanjalo into esenza ukuthi siphikelele emkhulekweni ukumthemba uNkulunkulu ukuthi angeke angaphenduli umkhuleko ake sifundeni enye into kunento bazalwane ebalekile kuncede amaHebheru engifisa siyibone asenu kumaHebheru 11 verse 6 maHebheru 11 verse 6 yazi indaba ngiqala ukuyibuka yangenza ukuthi ngiwuthande umkhuleko kakhulu yabona nje siyibuka bazalwane iBhayibheli lana likhuluma ngezinto ezimbili okumele ube nazo njengomKristu mawukuthi uza kuNkulunkulu izinto lezo ezimbili zokuqala before wazi zonke ezinye before wazi into ezijulile eziningi nazi into ezimbili ezifunekayo uNkulunkulu yazibala la and bazalwane it is sad to say kubhlungu ukusho abaningi bethu asinazo lezi zinto mhlambe sineyodwa yalezi zinto kodwa abaningi bethu asinazo zombili ake sifunde amaHebheru 11 verse 6 ukuthi yeziphi lezi zinto ukuthi kumele ube nazo mawuza kuNkulunkulu ithi Hebrews 11 verse 6 lithi kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe number 1 ukukholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu nokuthi number 2 ungumvuzi walabo abamfunayo sayizwa lento bazalwane so kuthi mawuza kuNkulunkulu there are 2 things ekumele ube nazo kumele ukholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona you need to believe in the existence of God awukwazi ukuza kuNkulunkulu kube kodwa ungabazi nokuthi ngabe ukhona ngaba kephi sayibona leyo nto cha kuthi mawuza kuNkulunkulu number 1 kumele ube nesiqiniseko kwakho ukuthi nakanjani uNkulunkulu ukhona number 2 kuthi kumele ube nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu ungumvuzi walabo abamfunayo ngizosho ngithi futhi labo abamfunisisayo isingesi siyibeka kahle sithi God is a rewarder of them that diligently seek him sayizwe lento bazalwane so ukuthi kumele sikholwe ukuthi uNkulunkulu ungumvuzi walabo abamfunayo now abaningi bethu siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona but the part number 2 abaningi bethu sikholwa ukuthi njalo uNkulunkulu makunento oyifunayo kuyena akwenzeki uNkulunkulu angakuvuzisi akwenzeki ukuthi angakureward uNkulunkulu abantu abaningi batshela sometimes kuyenzeka ukuthi ukhuleke ucele uNkulunkulu into kodwa uNkulunkulu angaphenduli abantu abaningi banalomqondo but manje iBhayibheli lithi into engenzeki leyo uNkulunkulu bazalwane akwenzeki ukuthi umuntu akhuleke and uNkulunkulu nje ashaye ngathi akazwanga no but into ithi lana mele simfunisise mele sifane njengalawa baba owanqonqotha kumakhelwane wakhe ethi ndoda ngicela ungivulele ngicela isinkwa athi umunye ngilele athi cela ungivulele hayi athule ngiyacabanga athule kwesikhashana kuphela isikhathi ethule lolo ngaphandle lokeqoqotha azafike nasewindini athi awumfethu ngiyacela ngicela ungivulele ngicela nje izinto ezintathu ngiyacela nomunye azabona ukuthi hayi cha angeke ngize ngikuthole ubuthongo la angeke ngikuthole ubuthongo ngingavulanga kungcono ngisale sengivula and lithi iBhayibheli umnikeza konke lokho akufunayo ngenxa yokukhombisisa kwakhe ngenxa yokuphikeleka nabazalwane lithi iBhayibheli uNkulunkulu ungumvuzi walabo abamfunisisayo ngamanye amazwi uNkulunkulu masikhuleka kuyena singayeki uNkulunkulu angeke angasivuzisi akwenze ukuthi uNkulunkulu umuntu acele into kuyena abese uNkulunkulu angaphenduli ngiyafisa lento bazalwane ingene kuthina now nakunye ngizokusho mhlambe before ngikusho lokho ake sibuke uJesu eyikhuluma le ndaba aselincwadi kaLuka chapter 18 Luka chapter 18 Luka chapter 18 sifunda nje bazalwane ngomkhuleko futhi
maningi ama-principles noba izinto eziyimfihlakalo kumele siyifunde ngomkhuleko, kodwa ngenxa yesikhathi asikwazi ukuthi namhlanje sizibuke zonke. Sizokwenza isifundo ngicabanga ukuthi ngizosenza nje, kodwa manje ngizosenza nge-English, nayo inkinga nje iyodwa ngoba le ndaba yomkhuleko ingithintshile. Ngicabangela ukuthi uNkulunkulu angisize nje ngiyishere kakhulukazi le ndaba yokuphikelela. Abantu abaningi bayakhuleka, but abantu abaningi bayakhathala endleleni. uNkulunkulu sekangaka ukuthi abavuzise, ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu ungumvuzi wabantu abamfunisisayo. Akwenzeki ungavuzi, akwenzeki. Now bazalwane, sometimes before ngiye kule ncwadi kaLuka, sometimes uNkulunkulu uyaphendula, siyabona leyo nto, kodwa hayi ngale ndlela ubucele ngayo. Sometimes uNkulunkulu uyabona ukuthi le nto icelayo ayikulungelanga wena, futhi ayilungelanga necebo lakhe lokukusindisa wena. Siyabona bazalwane, uyazi ukuthi kunabantu uNkulunkulu ababonayo ukuthi umuntu osithile uma ngaba isicelo angeke alibone izulu. Kunabantu uNkulunkulu abazi ukuthi uma lo ngemhlanganisi nemali umbutho wezulu vele ugejile. So lo muntu uthole uyakhuleka ukuthi uNkulunkulu cela ungikhulule phela ekuhluphekeni, ngicela ukuthi nokuthi uNkulunkulu ngothando lwakhe amsize lo muntu kwezinye izinto, kodwa hayi ngale yenhlupheko, ngoba uyazi ukuthi mangeke ngenza le vele uzolahlekelwa umbuso wezulu. So ziningi izinto ezinye uNkulunkulu esimcela zona, kodwa yena ngokuhlakanipha kwakhe abona ukuthi azisilungelanga. But nayo into engizoyisho, njalo uNkulunkulu mayengakunikezi lento oyicelayo, ukunikeza okunye esikhundleni kwalokho ubukucela, obungeke ukuthole if ubungakucelanga lokho ubukucela ekuqaleni. Angazi noma kuyazwakala bazalwane. So kuyenzeka ukuthi uye kuNkulunkulu uthi ayi uNkulunkulu ngizocela isinkwa. Siyibona leyo nto. uNkulunkulu akubuka ukuthi wena awuzazi, kodwa yena uyakwazi ngoba udalile umzimba wakhe. Akubuka ukuthi mhlambe wena unenkinga ye-gluten, mangikunika lesinkwa siyokulimaza kakhulu. So ngoba ngiyakuthanda angizikunikeza isinkwa, but ngoba uze wazimisela kangaka, wanginxusa, wangicela, and ngithembisile mina ezwini lami ukuthi ngumvuzi wabantu abangifunisisayo. Ngoba sewucelile angikwazi ukukujikisa ungaphathanga lutho. Nawo ubambe nali rice. Siyibona lelo bazalwane, leli rice uthole ukuthi ubuye uze ulithole uma ngaba ungasicelanga isinkwa. Kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi urefusile kusinkwa, uthi kodwa uthi ngikunikeze lokhu ukuze ungahambi ungaphathanga lutho, ngoba isithembiso sami sithi ngiwumvuzi mina walaba abangifunisisayo. Ngicela ukushare nje bazalwane ama-slides la, ngifuna ukwenza lama-example. Yazi le ndaba lena ngiyafisa ukuthi siyitholisise kwangempela. uNkulunkulu nje enathi esisiza. Besikhulumela ngoDaniel. Isibonelo sokuqala salento engiyikhulumayo ukuthi kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu angakuphenduli exactly lento oyifunayo, but akunikeze something else esikhundleni sayo, nayo ezobonakalisa ukuthi uNkulunkulu ngempela ukuzwile. uNkulunkulu ukuzwile. Ukuthi ngenze nje izibonelo ezimbalwa zalento siyibone elizwini likaNkulunkulu. Siyakhumbula u-Abraham. Angizofunda lamavesi, but ngizonitshela atholakala kuphi. Elokuqala leli ka-Abraham engizoyikhuluma kuGenesis chapter 17. uNkulunkulu uyafika ku-Abraham uthi hayi uSara uzozala indodana. Ufika futhi lapho u-Abraham seyinengane ewubani engu-Ishmayeli. Hayi uSara uzobeletha, uyena uzothola indodana. Athi u-Abraham ngoba ebona ukuthi hayi uSara manje seyimdala, angiboni into yoyithola indodana, akhuleke u-Abraham. Uyayithola lento kuGenesis chapter 17. Athi ayinkosi okungathi ngoba u-Ishmayeli ozohamba phambi kwakho, zonke ley'thembiso okhulume ngazo uzifeze ngaye u-Ishmayeli. Umkhuleko ka-Abraham lowo. Abe sithi uNkulunkulu cha, ngithi mina kunendodana ezophuma esibelethweni sakhe uSara uqobo, hayi ezophuma kwisicakakazi sakhe. Cha. Athi u-Abraham, hawu okay ngempela, hayi akunankinga. Ahleke uSara, isho njalo iBhayibheli.
aqhubeke uNkulunkulu athi kodwa nangalokhu ubukucelile ngo-Ishmayeli ngikuzwile. Yize ngeke ngenze lokhu okushoyo ngoba lokhu okushoyo ubukucela ngikubekele ukuthi ngizokwenza ngo-Isaac indodana yophuma kuSara. Kodwa ngoba kunento eyicelile ngo-Ishmayeli ngikuzwile. U-Ishmayeli ngizomenza abe yisizwe esikhulu kakhulu esimangalisayo. And ngempela u-Ishmayeli waba yisizwe esikhulu kakhulu. Njengoba sithola ama-Hebrews asuka ku-Isaac, uyathola isizwe samaSulumane esikhulu sisuka ku-Ishmayeli. Siyayibona nibazalwane. uNkulunkulu wafeza isithembiso sakhe ukuthi awukwazi ukumcela angakuvusi. U-Abraham wacela into ngaye u-Ishmayeli, kodwa uNkulunkulu wathi lento oyicelayo angikwazi ukuyenza exactly, kodwa ngoba kunento oyicelile nami kunento engizokupha yona. Wamenza u-Ishmayeli waba yisizwe ngempela esikhulu. Kuze liyophela iBhayibheli kuloke kukhulunywa ngama-Ishmaelites. Uyakhumbula nangesikhathi kudayiswa uJosefa edayiswa abafana bakhe, abafana bakaJakobe, abafowabo. Lithi iBhayibheli bamdayisela kuma-Ishmaelites. Siyabona ukuthi ama-Ishmaelites kwangalezo zinsuku asevele eyisizwe esikhulu. Ngobani? Ngoba kukhona ubaba wakhuleka. Imikhuleko yakhe yangena ezindlebeni zikaNkulunkulu ozwa imikhuleko. Asisibone esinye isibonelo futhi lesibili. Siyayikhumbula inkosi uDavide. Inkosi uDavide yathi ngelinye ilanga ihleli yakhuluma nomprofeti uNathani. Ithi Nathani, yazi mina ngihlele emuzini omuhle njengoba uyibona ihleli esihlalweni esihle. Ithi kodwa umphongolo kaNkulunkulu uhleli ematendeni. Ngiyafisa ukumakhela indlu, ngifuna ukumakhela itempeli uNkulunkulu. Athi uNathani akhulume into ayitshelwa uNkulunkulu naye. Athi cha, uNkulunkulu uthi angeke wena ukwazi ukumakhela itempeli ngoba ubuyindoda yempi futhi uchithe igazi eliningi. Sayizolweni bazalwane. Le ndaba lesiyayithola ku-2 Samuel, uSamuel wesibili chapter 7. Ngishilo ngathi ngizonipha nje amavesi. Siyithole futhi nakwiChronicles yokuqala chapter 17. uNathani uthi ayitha uNkulunkulu nayo into ayishoyo uDavide ngawo ukuthi angeke ukwazi ukuthi umakhele itempeli. Yabo. Kodwa uNkulunkulu aqhubeka akhulume noDavide athi kodwa ngoba ufisile ukungakhela itempeli, yize ungeke ngikwazi ukuthi ngikuphendule lo mkhuleko ngikusize ukuthi ungakhela itempeli, kodwa nayo into engizoyenza. Ngizokunikeza indodana. Indodana le ngiyokunikeza yona iyona ezohlala esihlalweni sobukhosi esikhundleni sakho. Le ndodana ngizoyipha ukuhlakanipha. Le ndodana futhi ngizoyipha ukuthula. Iyona-ke ezokwakha itempeli lami. Lapho wayikhuluma ngoSolomon. And ngempela uSolomon uNkulunkulu wamnikeza ukuthula kunazo zonke ezinye inkosi. uSolomon soloke mawufunda iBhayibheli soloke eqala ukubusa waze washona uSolomon akaze angene nakwimpi eyodwa. Asikho isizwe sike simhlasela uSolomon. Kwakuloke nje kuyingcebo nentuthuko kuphela. Ngoba kunomzali wayekhulekile. Athi ngicela Nkosi ukwakhela itempeli. Athi uNkulunkulu ngeke ngikwazi. Kodwa nake ngizokwenzela kona. Futhi uNkulunkulu akagcinanga lapho bazalwane. uNkulunkulu kwawuyena othumela ingilosi yanikeza uDavide iphethini leli tempeli. Manje silibuka la isithombe leli tempeli. Alifani ncamashe naleli lalakhiwe nguMose ehlane. Omunye angabuza ukuthi uDavide ulithathe kuphi leli phethini. iBhayibheli liyasho ukuthi uDavide leli phethini leli walinikezwa uNkulunkulu. Mawufuna ivesi ungaya kwincwadi kwiChronicles yokuqala chapter 27. Ufunde nje lapho uzothola ukuthi iphethini lalo uNkulunkulu ucabanga wenza kuDavide lento wayenza kuMose ukuthi amnikeze nephethini letempuli. Seyizolweni bazalwane. Moyoqeda ichapter leya kuSamuel wesibili chapter 7. uDavide utholakala embonga uNkulunkulu uthi Nkosi, bengiyini kodwa mina futhi nomuzi kababa wami ukuthi ungithande kangaka. Ungithathile ekweluseni izimvu, bengumelusi nje wezimvu. Wangenza inkosi enkulu enodumo olugcwele umhlaba wonke. Ongathi lokho benginganelanga, manje sewukhulume izinto ezimangalisa kangaka ngami. Ukuthi ngiphi indodana ezohlala esihlalweni sami sobukhosi ibusi. Uyabona ebonga into emangalisayo. Lo muntu bazalwane uyabonga.
kodwa umkhuleko bewenzile akawuphendulwanga ngale ndlela becele ngayo yena becele ukwakha itempeli. uNkulunkulu wathi cha ngeke ukwazi. Kodwa esikhundleni salokho wamnikeza esinye isibusiso. Seyizona bazalwane ngoba uNkulunkulu ungumvuzi wabantu abamfunisisayo. Ungumvuzi wabantu abamfunisisayo. Bazalwane eziningi leyibonelo. Sekhumbula sihlezi sikhuluma ngale ndaba incwadi kaNumeri chapter 1 Numbers chapter 21. Numeri chapter 21 Numbers chapter 21. La amaSirayeli eshawe izinyoka. Mawukhumbula ufunda baya kuMose. Bayakhuleka bayacela kuNkulunkulu. Bathi siyacela ukuthi uNkulunkulu asisuse le zinyoka ezishayayo. Wasisusa uNkulunkulu lezo zinyoka. Cha. Kodwa ngenxa yokuthi abantu bephiyelela bazalwane ngathi ngiyababona beguqile phambi kwaMose bathi siyacela siyafa. Sebebala nabantu abaqeda kufa bathi sekufele lo nalo siyacela abasuki phambi kwakhe. uNkulunkulu ngenxa yokuphikelela kwabo wathi Mose yakha inyoka yethusi. Uyiphakamisa le nyoka yokwenzeka ukuthi omunye umuntu mayishayiwe inyoka kule nyoka ezinopoison uyothi mayibuka le nyoka yethusi aphile. Seyizona bazalwane so naku nala uNkulunkulu ngoba engumvuzi wabantu abamfunisisayo uyaphendula kodwa akaphenduli exactly ngale ndlela labantu abacele ngayo. Seyizona bazalwane ngiyafisa lento ukuthi ingene. Uyazi kunendaba la besike seyifunda le ndaba la ekhaya. Kunendaba engithanda ukuyixoxa ngalomlisa lo. Lo mlisa engimvezile la isithombeni njengoba nibona igama lakhe uJohn Huss. Mawufunda umlando lomlisa uyamangalisa kakhulu. Lento iyangithinta kakhulu mangiyifunda nama ngiyixoxa sezingithinta. uJohn Huss wayekhula esemndenini ohluphekayo. Kuyena nobaba wakhe noma wakhe. Belokhu bekhuleka umlando yasho ukuthi uJohn Huss umndeni wakhe wawumthanda kakhulu uNkulunkulu. Bekhuleka ukuthi uNkulunkulu abasiza bakhiphe ekuhluphekeni. Bathi besakhuleka kanjalo isimo savele saba worse. Kwashona ubaba kaJohn Huss wasala umama wakhe yedwa nengane encane. Hayi kwanzima ngempela umama watotoba ikhulisa ingane. Kwafika isikhathi la sekumele lishiye ingane ilishiye ikhaya ngenxa yokuthi iyofuna imfundo iyofunda. So kunesikolo umama wayisa kusona ingane yayizobhoda izoba boarding school kahle kahle ngathi ku university kwakuyindawo ye higher learning. Indawo kanjalo. And kuyabhalwa bazalwane kumlando ukuthi umama walengane wahamba naye behamba kwabili. Bengenalutho yalomhlaba. Ukuthi umama engenalutho yalomhlaba azoyipha yona ingane njengoba iya lapho esikolweni. Baphethe nje isuitcase egugile enezimpahlana nje ezimbalwa zengane. Uyasondela umama uyahamba uyasondela esikoleni. Kuthiwa maseyibona amasango lesikolo lo mama engathi nje ngiyayibona le nginesithombe salento isenzeke emqondweni wami ukubone ingane maziyoshiya esikolweni abazali bazoyinikeza ingane ukudla ukuthola ziyangena yibona ngena namaplastic okudla okuningi nezinto eziningi nje phela ziyosala lapha eboarding school noma eres noma yikephi ezinye zithengelwa ama-TV ukuthi ufake lapha kwi-res yakho. Sikuthengele nefeni mhlawumbe kuzoshisa sikuthengele nama-heater zonke lezi zinto ziyangena ingane nje kuyaphithizela kuvulwa iy'kole ngalelo langa. Uthi uJohn Huss noma wakhe bayahamba ukuthi wathi mayelibona isango lesikole lo mama engenalutho yalomhlaba azoyipha yona ingane. Baphethe nje le suitcase. uJohn Huss nguyena oxoxa lo mlando uthi umama waguqa nengane phambi lapho nje ngasendleleni akuhamba abantu nje esayidini waguqa sengasemasangweni wesikolo. Kuthiwa mayiguqa wacela isibusiso sikaNkulunkulu ukuthi sihlale phezu kwale ngane. Uthi uNkulunkulu ayigcine ingane ayisize iphumelele ezifundweni ize ibe yinto enkulu naye ngelinye ilanga. Umama ekhuleka lo mkhuleko umcabango wayenawo ukuthi mhlambe ingane njengoba vele besuka
emndenini ohluphekayo. Mhlawumbe uNkulunkulu uyisiza phela ingane. Mhlawumbe bewudokotela ithi ukuthuthukisa umndeni. Mhlawumbe bewukuthi nokuthi. uNkulunkulu akayenzanga lengane le udokotela uJohn Huss njengasembuka. Siyayibona leyo nto. Kodwa uNkulunkulu wafaka umoya wakhe oyingcwele kule ngane. Wayipha isibusiso esimangalisayo sokuthi imthande uNkulunkulu. uJohn Huss lapho esikoleni sakhe wafunda wathola wazigcina seyizibona ene interest kakhulu ezintweni zikaNkulunkulu. Wagcina sengumshumayeli omangalisayo wezinto zikaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi ke bazalwane abantu iqiniso levangeli babengalazi. Ilesikhathi kwakusabusa kakhulu ibandla laseRoma, Roman Catholic Church. So abantu babesazi inkolo ngalendlela efundiswa yiyona iRoman Catholic Church. So uJohn Huss ingakho mawufunda ngomlando wakhe waziwa njengereformer. uJohn Huss wathola izwi likaNkulunkulu, walifunda, walithanda, waqala walishumayela uJohn Huss. And uyazi bazalwane mawufunda umlando, izwe wayekulona indawo ekuthiwa kuseBohemia, yonke wayephendula upside down uJohn Huss. Nanamhlanje kusekhona abantu abakholwayo ekuthiwa ngama-Hussites ababizwa ngaye lo mlisi. Ubuke isikhathi owashona ngaso 1415, kodwa nanamhlanje kusakhulunywa ngaye. Siyizolwana bazalwane, uyabuka nala uthi uNkulunkulu akamphendulanga lo mama ngale ndlela befisa ngayo umama ukuthi mhlawumbe ingane ibe udokotela noba ibe uloya noba ibe into ethile ephezulu. Siyabona leyo nto. Kodwa ngoba umama wayekhulekile, mhlawumbe uNkulunkulu wabona lo mndeni lona angeke uwubone umbuso wezulu uma ngaba ngibaphe ingcebo. Kodwa ngenxa ukuthi umama ukhulekile, uNkulunkulu wathi le ngane lena into engizoyenza ngizoyithatha ngisebenzise yona ukusakaza iqiniso lami kuyo yonke le ndawo ekuthiwa kuseBohemia. Abathi ngiyambona uNkulunkulu efika kulesa sikolo ethi ngubani engingamsebenzisa kulesikhathi ukuveza ukukhanya kwelizwi lami. uNkulunkulu wakhumbula umkhuleko womama obewukhuleka esondele ngasesangweni, futhi ebengaqali, baqala ukukhuleka kusaphila ubaba wengane. Siyabona leyo nto. uNkulunkulu ngoba engumvuzi wabantu abamfunisisayo, wayithatha abazalwane le ndoda uNkulunkulu wayenza isimanga kumhlaba wonke. Namanje kusafundwa ngoJohn Huss, kuney'ncwadi ezibhalwe ngoJohn Huss, kunama-quotation kaJohn Huss. Into emangalisayo nje ngenxa yomkhuleko yomama oyedwa, ngenxa yomkhuleko. So bazalwane, le ndaba yomkhuleko nje singayithatha kancane ngempela. uNkulunkulu ungumvusi kwabantu abamfunisisayo. Now there's something engifisa siyibuke. Bengengathi asiyeni kuLuka chapter 18. Asiyeni incwadi kaLuka chapter 18. So nje into engisho abazalwane ngalamazwi esiwafundayo ukuthi masikhuleka asiphikelele. Why kumele siphikelele? Ngoba umvuzo is guaranteed ukuthi noma angitholanga lento bengiyicela, kodwa ekugcineni ngeke ngingatholi lutho. Siyibona leyo nto. Ngoba mangikhuleka ngisuke ngingakhuleki nje with the air nomoya nje. Cha. Ngikhuleka noNkulunkulu ozwayo, umnikazi wezulu nomhlaba. And uNkulunkulu uyezwa bazalwane. Ake sibuke la kwincwadi kaLuka chapter 18. Ake sibukeni, buka uJesu into ayikhulumayo. Kuthiwa wabalandisa, chapter 18 verse 1. Kuthiwa wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangani. Wathi kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu, enganaki muntu. Ake ngibambe lapha bazalwane. Lana siyakhumbula lesibonelo kukhulunywa la ngomahluleli ongabathandi abantu futhi engamfuni uNkulunkulu. Kodwa kuthi akunomfelokazi yiloko emhlupha. Ugcina athi lo mahluleli, noma ngingabathanda abantu futhi noNkulunkulu ngingamesabi, kodwa ngenxa yokuthi lo mfelokazi lokho engihluphe eza njalo kumina, ukuthi ngigcine ngimsizile. Abese esithi uJesu, buka into ekhulunywa ngulo mahluleli. Uma ngaba lo mahluleli uyakwazi ukuthi engathandi umuntu futhi enenhliziyo embi, kodwa akwazi ukusiza umuntu ngenxa yokuphikelela, kangakanani kuNkulunkulu onothando olujule ukudlula ulwandle.
kangakanani uNkulunkulu bazalwane. And ngifisa siyibuke le ndaba ku-verse 1. Kunento engifuna siyibone ku-verse 1. Kuthiwa uJesu mayebalandisa abantu lo mfanekiso noba ngesikhathi ebafundisa le parable. Kuthiwa uJesu wayebafundisa le parable ukuze abantu bakhuleke njalo bangadangali noma bangakhathali. Sayizona bazalwane. So uJesu wayesazi ukuthi kunethuba noma kunechance ukuthi abantu bakhuleke kodwa bagcine sebephela amandla. Sayibona leyo nto. Otherwise uJesu engasinikeze lo mfanekiso if wayesazi ukuthi ayikho ichance yaleyo nto. So the fact that usinikeze lo mfanekiso osifundisa ukuthi kumele sikhuleke singakhathali. Wayesazi ukuthi ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu akhuleka agcine kodwa seyiphelelwe ngamandla. Ayikho le nto ikhulekelayo. Sayibona leyo nto bazalwane. And uJesu lento uyaze kanjani ukuthi ngezinye izikhathi abantu bayokhuleka kodwa bagcine sebekhathele. Uyaze kanjani uJesu leyo nto? Uyaze by experience. Noma mhlambe ngiqale ngibuze ngithi yini eyenza abantu bazalwane agcina umuntu seyidangele noma seyikhathele ukukhuleka? It's simple ngoba ebona ngathi impendulo ayifiki kunjalo nje. Now uJesu waze kanjani ukuthi leyo nto izokwenzeka? Uyaze by experience ukuthi ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ukhuleke impendulo ingafiki ngalezo sikhathi okhuleka ngaso noma futhi ingafiki ngale ndlela okhuleke ngayo wena. Seyizwa leyo nto. Ange ngishare nje bazalwane into ngendodana kaNkulunkulu. uJesu bazalwane. Yabona nje masingake sifunde impilo kaJesu. Izinto eziningi ezisihluphayo zelahlekelwa ngamandla. Ange ngishare nje ngoJesu. uJesu ngesikhathi ezoqala ukushumayela ivangeli akavelanga nje aqala ashumayele. Lithi iBhayibheli uJesu wafasta 40 days and 40 nights. Sayizwa lento bazalwane. And uJesu efasta kanjalo 40 days and 40 nights ufastela ukuthi uzoyoshumayela. Now uma ushumayela bazalwane ivangeli yini osuke uyishumayelela? Uzukushumayelela ukuthi abantu bathini? Baphenduke. Angithi kunjalo. Now uJesu uyafasta uyakhuleka 40 days 40 nights and phakathi kwalezi zinto lezi azicelayo uNkulunkulu nginesiqiniseko ukuthi ucela ukuthi athi mayishumayela kuphenduka abantu. Wafasta wayiqeda ifasti leyo enzima ngendlela emangalisayo. Futhi akafasti esekhaya esendlini. Ufasta esehlane. Hayi awuthi ngiyeke lo ndaba. Kodwa iyaphela ifasti kaJesu bazalwane. Uyazi ukuthi uJesu intshumayelo yokuqala ayishumayelayo eNazaretha la wayekhulele khona. The first time engena enkonzweni ezoshumayela lapha eNazaretha. Uyazi ukuthi bazalwane akhona oyedwa umuntu ophenduka. Lithi iBhayibheli mawufuna uyithola kahle ifunde kwincwadi kaLuka chapter 4. Lithi iBhayibheli bamkhipha ngamawashingi uJesu befuna ukumbulala. Sayizwa lo bazalwane. Can you imagine i-disappointment mina nawe sasizoba nayo sengifaste ngakhuleka kangaka kodwa ngithi mase ngishumayela kungaphenduki nomuntu oyedwa? Instead abantu bacasuke. Ibacasule into engishumayela bafuna ungibulala. Ngangiyoze ngimsole uNkulunkulu ngithi awunkosi. Ngathi kukhona abantu abashumayelayo bengafastanga ngisho mhlambe nosuku olulodwa kodwa kuphenduka abantu. Mina ngifaste 40 days. Nangu la ngishumayela kuphenduka umuntu. So uJesu wayazi by experience indaba yokukhuleka kodwa kungenzeki exactly lento ubuyikhulekela. Yindodana kaNkulunkulu bazalwane. Uma ngaba bekunomuntu okumele ngaba mathi mayikhuleka uNkulunkulu aphendule exactly ngaleyo ndlela kumele ngaba nguJesu. Kodwa ngisho nakwindodana kaNkulunkulu akwenzeka kanjalo. Singobani ke thina ukuthi simshiye uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu mina wangiphoqa ngesikhathi esithile. Ngiyamshiya ngoba ngiyakutshela iqiniso. Lento ngiyazi by experience. Bengangayixoxa nala ekhaya ukuthi kunabantu engibaziyo abamshiya uNkulunkulu hayi ngenxa yokuthi mhlambe bashonelwa noma kwenze ukuthi nokuthi ngenxa yokuthi nje kunento bebeyikhulekela umuntu waze wayifastela. Kunomuntu engimaziyo wakhuleka waze wafasta izinsuku ekwi-fruit fast ethi hayi uzodla nje mhlambe ama-fruit kuphela nje le fast efana naDaniel. Kodwa lento ayikhulekela yangenzeki ngale ndlela ayikhuleka ngayo. And kwathi makuphela lapho lezo zikhathi hawu
hey wadangala wasuka kuNkulunkulu wasuka nje ngempela wasuka nje wayeka ngisho nokukholwa wayeka nokuqamba inkonzo simply ngokuthi nje ebekhulekile ezimisele wabona ngathi akaphenduleki ingakho ekugcineni kwaLuke chapter 18 kula parable besiyifunda uthi uJesu mhla indodana yomuntu ibuya ingabe uyalithola yini ukholo emhlabeni ngabe uyalithola yini ukholo emhlabeni awasibaningi bazalwane sizophuma elikholweni just because besingakwazi ukuphikelela besingakwazi ukuthi uNkulunkulu masimbambile simbambe singamdedeli njengoJakobe wathi angizukudedela ungangisizi uNkulunkulu ufuna leyo nto bazalwane athi ngenze sinye isibonelo ngoJesu uJesu bazalwane wayenabafundi omunye wabafundi bakaNguJudas mawucabanga uJesu azange amkhulekela uJudas uJesu for sure wamkhulekela uJudas ebona uSathane ezama ukudlala ngoJudas emkhulekela ngiyacabanga ukuthi ngezinye izikhathi akhuleka ubusuku bonke ekhulekela uJudas kuphela ngoba ebona inkinga uJudas akuyona sayibona manje bazalwane kwaze kwaba sekugcineni la uJesu emuwasha inyawo uJudas sayibona leyo nto emgeza inyawo lemafunda kuJohn chapter 13 inhliziyo kaJesu ikhala isopha ithi ngingakudedela kanjani how can I give you up how shall I give the up kodwa ekugcineni uJudas wazikhethela indlela wamlahla wamshiya uNkulunkulu sayibona leyo nto na kunabantu abazali abagcina sebemthukuthelela uNkulunkulu ngenxa ukuthi bekhulekela izingane zabo ukuthi ziphenduke bathi ekade kodwa siyikhulekela umuntu agcina seyidangile naye aze alingeke ukuthi angcona athi ayothi kuncane ngiyilandele ingane yami nami ngiphume enkolweni kunini ngiyikhulekela ingaphenduki bazalwane uNkulunkulu akakwazi ukumphoqa ukuthi umuntu aphenduke futhi masibona ukhuleka indodana kaNkulunkulu uJesu kodwa umuntu mayizimisele ukwenza okubi akwazi ukusizakala singobani thina sifune ukuthi bazalwane kwenzeke exactly lento esiyifunayo yet nake ngiyokusho mawukhulekile uNkulunkulu akwenzeki ukuthi umuntu angamsizi uyazi ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu akhulekele ingane yakhe and ngenxa yokuthi ingane yakhe umuntu iqinise inhliziyo ayifuna ukuphenduka but ngenxa yokuthi ikhulekeliwe lengane le uNkulunkulu athi fine lengane ayingifuni kodwa ngenxa yokuthi kunomzali okhulekile and mina ngumvuzo abantu abangifunisisayo ngizoyisiza lengane empilweni nithi niyabona mhlawumbe ngamaKristu nithi niyabona how kunosibanibani akakholwa ngisho ukukholwa kodwa engathi izinto zimhambela kahle ngathi kanti kunomzalo wakhuleka nemikhuleko yakhe yangena endlebeni zoNkulunkulu ophendula imikhuleko and lo mzali lona wayikhulekela ukuthi ingane iphenduke kodwa manje uNkulunkulu uyabona ukuthi le ngane ayiphenduke ngoba akwazi ukuyiphoqa ukuthi ingane iphenduke but ngenxa yokuthi ufuna ukumvuzisa lo mzali ayisize ingane ezintweni eziningi ingane iloke isizakala itshena ukuthi yona mhlawumbe ayihloniphe kakhulu kanti kunomuntu wayekhuleka yabona bazalwane ziningi imfihlakalo zomhlaba engesiyiqondi but ngizama ukuthi sibone ukuthi bazalwane umkhuleko into oyifunayo kakhulu kuthina ukuthi siphikelele ziningi lezi ndaba nje yabona uma ufunda nje ngoJesu kuningi enye besike uNkulunkulu wasivezela yona namhlanje ekseni uJesu wayenobaba siyamazi ubaba kaJesu uJoseph ngokwenyama uJoseph yazi ukuthi bazalwane uma ufunda iBhayibheli siyagcina ukuzwa ngoJosepha ngesikhathi uJesu eyetempileni eneminyaka ewu12 kwi-Passover visit uma ufunda kwincwadi kaLuka chapter 2 sigcina lapho ukuzwa ngoJoseph kungani kungabe sakhulunywa ngoJosepha kuya phambili eBhayibhelini ingoba uJosepha lokhu awukutholi ke eBhayibhelini kodwa uyakuthola kumlando kubantu ababhala nje history uJosepha kahle kahle washona uJesu esakhula bayacabangela abantu ababhala ihistory ukuthi washona uJosepha ngesikhathi uJesu ekwi-teenage years whether wagula noma mhlambe wafa ngenxa yempi khona impi yafika ezweni lakhona
akwaziwa ngesiqiniseko kodwa ngicabanga ukuthi kuyi-imagine nje mhla uJosepha mhlambe egula noma mhlambe lapho elimele mhlambe seyizofa mawucabanga uJesu zangakhuleke bazalwane ake sicabangiseni ngempela uJesu naye wayemthanda uJosepha kwakungubaba wakhe wayeloke like ngempela ngisho nokuba yicarpenter siyatshela ukuthi ukuba yicarpenter uJesu lo msebenzi wakhe kuba yicarpenter wayefunda kuJosepha seyizwa leyo bazalwane so wayemthanda ngiyacabanga ukuthi naye wakhuleka kodwa ngisho kukhuleke uJesu uJosepha kwathi sekufika isikhathi sakhe uNkulunkulu wabona kulungile ukuthi uJosepha alale walala seyizwa lo bazalwane kodwa ngeindlela zakhe uNkulunkulu ngenxa ukuthi kukhulekiwe wenza kwaba khona umvuzo womkhuleko wakhona umvuzo lomkhuleko so bazalwane ngifisa nje ukuthi ngempela siyibone lento ukuthi uNkulunkulu akwenzeki ukuthi angaphenduli but namhlanje iengele esilibukayo ukuthi uNkulunkulu kuyenzeka ukuthi angakuphenduli exactly lento oyifunayo angakuphenduli exactly lento oyifunayo and sometimes kuyiqiniso ukuthi bazalwane leyo nto siyadisappointeka siyaphoxeka ngenxa yokuthi phela besithembile kakhulu and uNkulunkulu ufisa futhi ukuthi simthembe bazalwane njengoba lisho iBhayibheli encwadi kaMark chapter 11 verse 24 lithi noba yini eniyifisayo manikhuleka kholwani ukuthi seninayo niyokuba nayo sayizwa lo bazalwane so uJesu uyena kuqala oshoyo ukuthi kumele sibe nokholo olunganyakaziseki ukuthi uNkulunkulu masimcela ngeke angasiniki lento ngikholwe ngendlela yokuthi bazalwane into ngithi ngisayicela ngikholwe ukuthi enginayo yazi bengixoxa la ekhaya ngisho ukuthi mina mangikhuleka into ngiyicela uNkulunkulu ngize ngiqale nokuyiplanela ukuthi uNkulunkulu masengineze lokhu ngizoyenzana ngoba ngiyamthemba ukuthi ngeke angaphenduli but sometimes uNkulunkulu aphendule exactly ngale ndlela engicele ngayo but ngihlele ngiyibona impendulo yakhe that's why nje nginaloko enhliziyweni futhi uNkulunkulu yinto ayikhuluma ezwini lakhe ukuthi ungumvuzo abantu abamfunisisayo so mase wazi ukuthi umvuzo ukhona funisisa khuleka kuze unqamule impendulo kumele kube impendulo into ethi stop mayingaqhamuka impendulo khuleka iBhayibheli lithi celani niyakuphiwa kodwa alisho nakawodwa ukuthi cela kwayi-1 uzophiwa akukho la kusho kanjalo leki ivesi elinjalo kodwa lithi iBhayibheli celani niyakwemukelisa so asiqhubekeni bazalwane siceleni simthembe uNkulunkulu le nsuku esiphila kuzona zidinga abantu abazophikelela kakhulu and mawuthi ukuyibuka le ndaba kaLuke chapter 18 uJesu uyihlanganise ney'nsuku zokugcina ngoba ukhuluma ngomuntu obephikelela ecela waphendula and then athi mase ngibuya ingaba ngiyobathola yini abantu abakanje iyayizwa lento bazalwane lo mbuzo awubuzayo uJesu kwincwadi kaLuke 18 verse 8 okusho ukuthi uJesu into ezama uyichaza ukuthi mase ibuya abantu abaningi bazobe bengaphikeleli emkhulekweni sesiphila nje kwisikhathi la abantu manje kule nsuku zamanje bafuna into eyisheshayo i-generation kuthiwa i-microwave generation yonke into engathi into iyashesha kanti bazalwane uNkulunkulu asebenzi kanjalo nokunye engiyokusho masizovala nje ngizokhuleka ukuthi uNkulunkulu mawuphikelela ukhuleka usungashintsha umqondo wakhe kwincwadi kaLuke chapter 11 uJesu uyaveza ukuthi uNkulunkulu indlela afisa ngayo ukusinikeza izinto esizicelayo it's even more than umzali efuna ukunikeza ukudla ezinganeni zakhe uze abuze ukuthi wena mawumzali ingane mayicela isinkwa uyayipha yini itshe yebo mayicela eqanda uyoyinikeza yini iscorpion ubuza kanjalo uJesu athi mayicela ifish uyinikeza yini inyoka abese sithi uma ngaba nina-ke nibabi niyakwazi ukupha iy'ngane zenu izinto ezizicelayo kangakanani uNkulunkulu onothando olujule kangaka seyizwa lento bazalwane so i-willingness kaNkulunkulu yokusipha izinto esizicelayo ihleze ikhona ungazitshela ukuthi mawukhuleka ushintsha umqondo kaNkulunkulu umkhuleko ushintsha wena umqondo wakho uyazi kunezinto ozikhulekelayo uNkulunkulu yabona ukuthi mayekunikeza manje angeke uyisebenzise kahle angakunikezi manje and the more uyikhulekela uphikelela uNkulunkulu manje ekukhanyisela ukuthi mayisoyitholile-ke lento uyisebenze kanje izisebenze kanje uyabona nje umkhuleko wenza okumangalisayo abazalwane ngifuna uqamba amanga but umkhuleko ushintsha thina ulungiselela thina ukuthi sikwazi ukwamukela
isipho esivela kuNkulunkulu. Ake sivaleni ngomkhuleko. Sothatha mhlawumbe imibuzo nje nama-comment. Yeah. Nkosi inothando olumangalisayo kakhulu. Siyakubulela ngesifundo esiphe sona Nkosi esisifundisa ngokubaluleka kokukhuleka nokubaluleka kokuphikelela. Oh Nkosi, into esibethayo kakhulu njengoba Nkosi asiphikeleli, sithandaza kancinci, silindele impendulo, xa singayiboni siyeke. Kodwa Nkosi ilizwi lakho liyasifundisa ukuthi masiphikelele, siphikelele singayeki. Liyasifundisa futhi ukuthi Nkosi akwenzeki umuntu akufunisise ungamvuzi. Hey Nkosi, yabona le nto ndiyayithanda kakhulu ngoba iyandikhuthaza. Ndiyazi uba akwenzeki ndithandaze kungenzeki into. Siyakubulela Nkosi ngesipho somkhuleko, isipho esimangalisayo kakhulu Nkosi, ngoba ngomkhuleko siyakwazi ukunyakazisa isandla esinyakazisa umhlaba wonke, isandla sakho. Siyakubulela kakhulu Nkosi ngesipho. Siyakucela Nkosi yezulu kakhulu usincede, sesiphila emaxesheni okugqibela, siyabona izinto ezenzekayo kwimihlaba ngemihlaba, kumazwe ngamazwe, zikhomba ixesha liphelile. Sicela nje uncedo Nkosi uba siqine kakhulu ngokuthandaza, ukuze Nkosi usibonise nezinto ekumele sizenze ukulungiselela le ntlekelele ezoqala, silungiselele nokubuya kwakho Yesu Kristu, ukudabuka kwesibhakabhaka. Siyafuna kakhulu Nkosi ukubona, siyafuna kakhulu Nkosi ukubona ujabula, nawe Nkosi ufumana into oyisebenzele njengoba usithengile ngegazi. Siyacela Nkosi usincede singakuphoxi. Sikucela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen bazalwane. Siyayibonga inkosi